Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, let me tell you, Billy Mayang on the president. Of course, now the twins, and then I'm of course, that of course, you got update about Papa Rula. So, previous mga like I so come on, la the twins. Nga ngibona ambeleshikipa sha EFF ka live video na swona mayikona makale and the same exact date la Ben president of course inga masara Simran Sulavo so swi endla ku hey account yena yi pfurha laha ngo fika mi cheka that video ya ha ri kona kwala vana va kha va hlamala ku a WhatsApp ni wasengwenya yi mbala xikipa xa EFF va kha mi nghena la on various comments. However, no fika ni hlamala ka TikTok lo fika ni nghena ka account ya Timothy Khumalo, as you can see ni fika ni kuma ku na video yi nga fika yi postiwa la, so a hi pfuleni mi ta swi vona la yi postiwe 3 days ago. Okay, nam thete mali 23 swa ku yi postiwe hi I believe yi ta yi postiwe hi 19 kokwana minkarhi yela a swi update straight. I don't think yi nga yi postiwe nampundzu, yi ta yi postiwe hi ti 19 ta May. So a hi twini ku fika ku yini. What's happening here? What's happening here? Msongwenya of course yi say that yi promoter ADP leswi swi confuse ku kahle va hola kwini the twins man, va hola kwini kahle so swin'wana very swo obvious leswi swi vula ku vumenemene ku vumenemene, and then the president of course yi swi tikombi na ku yi swi amukerini ku i timenemene vanhu lava, because no ku ni nghena ni ka comment section, as you can see ni fika ni pfula la ni fika ni kuma president Mayanga ni fika yi comment yi ku hurra vhete ni swi vona ku hi yona because na yi follow na yona vhete ni swi vona ku hi yona president Mayanga ni fika ni nghena ku ni kuma ku hi yona yili president Mayanga. So yi swa tikomba ku president Mayanga ni yi amukerini ku hayi yi dila na timenemene as you can see. So hayi swi kahle loko mhaka yi lunghisiwini na vona man va nga handli ti-error letiya munhu swi fika swi tikomba ku u wela kwihi ku ya hi position ya vona na hi tinqambhi hi ti-artists mayiko ya na mhaka leyiwa. Se then ni tlhela of course ka mhaka ya Papa Rulani previous mi nga mi swona yi kha yi rhunga salani ku yi ti ndla n'wansati and stuff like that. Mi nga mi voni video leyi ya ha ri kwala ka channel. N'wanxibanga na te i nga fambi u vulavula thyaka wena u nga vuyi lana ndi wena ende tinghoma ti la ku teni u nga ni byela ku ve loko ni hambana na sala lowa gay u nga tolovela mina Yo hlamala the same exact date same exact date, I think it's 2 days after yi wona se yi ri na Mpanyasi kwala na Gondi Boy, as you can see. So ku busy swinene a studio la nga fantsela ku ni xi twile xirilo xa n'wina Belo Sisoke na Papa Rulani, as you can see. So as you can see producer ya kona leyi nga busy la Mpanyasi tani sweswi mi swi vonaku kwalawa Papa Rulani yi yele ka Mpanyasi leyi na yena wa ba swinene, so a ku ri busy swinene. So beat ya kona hi leyi yona yi twala kahle beat ku rhwala ntiyiso. It's a very nice beat ta thiki hi twa full just okay. Hi twala kahle hi ta kha hi twa yona ku track ya kona yi ta yi kha yi fambisa ku yini. Of course hayi ta vuyela ka Papa Rulani hi leswo na tisi swe hi tizungu mhano se a nga zangi bani se ni nga ze ni vaviseka i tizungu ta za kuma mali after May ni humesi na R1.